Amjambo wa ndugu wapendwa, kwenye chano Christian TV1 tunawasalimu sana kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Neema ya Mungu wetu iwe nanyi. Ni muda mzuri sana ambapo tunataka kujifunza na nyie kuhusu dawa ya estoma. Si fois estoma ishaka kuhangaisha, unakunywa madawa vinashindikana, unafanya hiki na hiki vinashindikana, nitakuomba unifuate vizuri sana. Wanapozungumzia estoma, wamezungumzia mfuko wa chakula. Ni kusema kila kitu chote chenye mtu anaweza kutumia kupita ndani ya kinywa kinafikiaka kwanza mu estoma. Ukakula lijiwe, ukakula mua, kila kitu yote unaweza kula kikafika kinafikiaka mu estoma. Ndio maana estoma ikigonjwa ama mfuko wa chakula ikigonjwa, ujue ya kwamba umekuwa na shida kubwa zaidi. Lakini ndugu zangu, leo nitazungumzia dawa yenye inaweza kukutunza, na ni dawa rahisi na utaona utapona kweli kweli. Basi kitu ambacho ninakuomba, sikuombe pesa yako, sikuombe chochote, lakini ninakuomba tu kukomante na kulike. Baadaye kama hauyajiabone, utafunyanga kusabone, na baadaye kitu kingine nitakuomba ni kupartaje video kwa wandugu na marafiki, kwa sababu mwenye hagonjwa estoma, hii dawa inakinga pia mtu asifanye nini, asigonjwe. Kwa hiyo ni vizuri sana kufuata vizuri. Kwa hiyo kitu ya kwanza tutatengeneza jus de l'estomac. Jus yenye unaweza tengeneza kusudi ukwe na ikunywa inikema juu ya estoma. Apres pale tutatengeneza salade de l'estomac. Salade yenye unaweza kuwa na kula kusudi ujilinde estoma na ujitunze pia estoma. Tarudiria vizuri dawa ambayo tunataka toa jus de l'estomac. Baadaye tutatoa na salade yenye unaweza kutumia, na kama hauyagonjwa tumia hii dawa, na kama umegonjwa tumia hii dawa. Nakwambia kwa kweli utaweza kupona. Kwa hiyo sasa kitu yengine nitawaomba ni kitu kimoja. Kama umekuwa na problemu ya estoma, usiwe na chuki, uwe mtu mwenye kuwa na furaha. Baadaye uwe mtu ambaye hauna huzuni nyingi. Yaani ukikuwa na huzuni nyingi, tukikupatia dawa, ikiwa ile estoma yako ililitoa na huzuni, hautapona. Baadaye utasema sisi ni waongo. Kwa hiyo fanya vile ndio tunavyokuambia, uwe na moyo ya furaha, itakuwa ni dawa kwako. Tunaingia ku jus de l'estomac. Katika kutengeneza jus de l'estomac tutajisaidia na kirai. Sijue kama kirai munakiita nini, sie tunakiita pomme de terre kwa Wafransa. Tunaita pomme de terre, lakini kwa Swahili ya Kongo tunaita kirai. Kirai ndio vile tunaita. Baadaye tutajisaidia pia na shu nayo itatusaidia. Baadaye tutajisaidia na onyo rouge, na baadaye tunaposema onyo rouge, onyo njoo hii kwa sababu niko natumikisha lugha la Kifaransa, yani hii banaita kwa Kiswahili kamili banazoea kuita kitunguu maji, ama kitunguu maji ndio, yani onyo rouge. Hii ndio tutatumikisha kwa kutengeneza jus de l'estomac. Baadaye tutajisaidia pia na beterave tutajisaidia nayo. Baadaye tutajisaidia pia na mbegu ya avoka. Lete mbegu ya avoka pale, ile tutajisaidia nayo, na hiyo ndo itakuwa dawa. Nitarudiria, utatafuta shu, unatafuta onyo, unatafuta kirai, unatafuta beterave, baadaye unatafuta mbegu ya avoka. Nawaza watu wengi wanaijua, nawaza wanaita parachicha.
kwa Waswahili wa Tanzania. Sasa hiyo parachichi ama avoka tunahitaji tu ile mbegu ya ndani. Hiyo mbegu yake ikifika nitaweza kuiwaonesha. Kwa hiyo sasa tunaenda kunamna gani unaweza kuitumikisha. Ikiwa uko na blender, ikiwa uko na rapeze ama unakuwa na kino hii ya kutwangia sombe, hivyo vinaweza kutusaidia kusudi tuweze pata jus ya hivi vitu. Kitu ya kwanza utakamata kirai unakitia ndani ya blender. Kama pia uko na onyo na unatia ndani ya blender. Kama uko na beterave na unatia. Hii mbegu ya avocado unakatakata kidogo nayo unaweka ndani ya blender. Kama hauna blender unatumikisha kino, na kama hauna kino unarape. Kisha kumaliza kuvirape mzuri mzuri, kamata ongeze ndani maji kidogo kulingana na kilauri kimoja. Baadaye hii juisi unaikunywa, unatengeneza juisi yenye italingana na vilauri viwili, alafu kilauri kimoja unakikunywa asubuhi, baadaye kilauri kingine unakikunywa magharibi. Na baada ya hiyo sasa hii juisi utakuwa unaitumia muda wa mwezi mmoja. Unaweza kuitumia muda wa mwezi mmoja, lakini katika wiki ama semene uitumie mara 4 ama mara 3. Unaweza kuitengeneza mara 4, mara 3 ama mara 4. Baadaye unasubiri siku ambayo ulianza kuitengeneza ifike tena utengeneze nyingine, utavikunywa muda wa mwezi mmoja. Na hapo ule ni mtu ambaye kabisa anakuwa na estoma ya nguvu, na hapo utakuwa umeweza fanya nini? Kupona. Baadaye sasa hapa tunatoka kujuisi ambayo utatumikisha kumutu wa anana. Lakini ikiwa umewahi kutumia dawa muda mrefu sana hauponi, umeanza kutumia hii dawa, utaweza kuniandikia kwenye comment, kwa sababu dawa ni nyingi na zote siwezi kuzisema hapa, ila niko nasema dawa en general yenye inasaidia kwa estoma na pia inatunza. Kwa hiyo mimi natoka kwa ile mimi naingia ku salad, kitu ambacho tunaita salade, ambayo unaweza kutumia wakati uko na shida ya estoma ama tatizo ya mfuko wa chakula. Salade gani utakayotumikisha? Kitu ya kwanza ni shu, kirai pia karote. Shu, kirai pia karote. Hivi vitu vitatu wakati vinakutanana numevichanga mzuri, inakubidi uweke sijui naweza kuiita nini, huile d'olive ubie nawaza ni mafuta ya alizeti kwa Waswahili, huile d'olive. Hii ninaitumikisha sijue niko natumia Swahili ambayo labda haitaeleweka vizuri kwa na Swahili kama vile Tanzania, Kenya, nazoea kutumia sana Swahili yetu ya hapa Kongo. Kwa hiyo niko na buni utafiti kusudi labda Swahili yenu tujaribu kuweza kuelewana, kwa sababu chano hii Christian TV ni chano ya watu wote. Uwe Marekani, uwe Tanzania, uwe Ulaya, hii chano ni ya watu wote. Kwa hiyo utakamata shu, unaigawanya mara 4, na ukisha igawanya mara 4, nilisema ni shu ya kadiri. Kisha igawanya mara 4, baadaye unakamata kirai kimoja, baadaye unakamata karote 2 ikiwa ni mtu mkubwa. Baadaye unavikatakata. Ukisha maliza vikatakata vizuri, unaweka ndani kijiko moja
ya olive oil, yaani wood olive. Baadaye ukisha vikamata uvichange vizuri, na ukishamaliza kuvichangachanga vizuri, ikiwa basi wewe unaogopa dawa na hauna tatizo la kisukari, uongeze asali, yaani ndio nasema ni asali. Baadaye hiyo kuweka asali uchange vizuri. Kabla ya kula chakula cha mchana, tumia kwanza hiyo salade, na ukimaliza kuitumia ndipo utumie chakula cha mchana. Pia na jioni nao utumie, ila kwa jioni usiweze kuweka ndani hiyo mafuta ya wood olive. Hiyo mafuta ya wood olive uitumikishe tu ni mchana ama asubuhi, ila itakuwa ni vizuri wakati unapoamka asubuhi na mapema, tumia maji yenye kuwa na uvuguvugu, na kisha kutumia maji yenye kuwa na uvuguvugu, baada ya saa moja kunywa kijiko kimoja cha hii mafuta ya wood olive. Hapo hiyo ni dawa, utakuwa na umepona estoma. Na hivi utavitumia navyo ni mara 4 kwa juma, na unaweza unajikaza unavitumia navyo ni mwezi mmoja. Lakini kwa ule mwenye hagonjwe, unaweza kuwa unavitumia mara 2 kwa juma, ndio mara 3, muda yoyote ni unataka unavitumia, kwa sababu havina madhara yoyote wakati unapofanya nini, unapovitumia. Hii ni dawa kwa wale wote wenye kuwa na shida ya mfuko wa chakula, yaani estoma. Kwa hiyo sasa hapa nimevisema kwa machache, labda kwenye commentaire wakati mtu atakuwa anaulizwa ataweza kuniuliza kusudi niweze kumfasiria mengi zaidi. Ikiwa mambo haya ambayo nimeyasema hayapatikane kwenye muko, mtaweza kuniambia pia ndani ya commentaire kusudi niweze kufasiria mengine zaidi. Video hii ikiwa haitaangara vizuri, basi hakuna shida, kwa sababu nazoea pata muda jioni, nazoea pata muda usiku, ni hapo ninapataka muda ya kutengeneza video. Kwa hiyo basi unapomaliza kusikia hii video uweze kulike, baadaye uweze kupartage kwa wengine, na ikiwa haujajiabone basi nakusihi uweze kujiabone. Asante na Mungu awaponye nyote.